Suyunuz var mı? Bunlar olur. Su geliyor. Acaba yolda mı adam? Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Derneği olarak Ramazan 2017 program dahilinde şu an Almanya'nın Lörrach ilçesine bağlı Malburg köyünde ve bu arkada gördüğümüz ve burada yaşayan mültecilere inşallah bir iftar yemeğimiz olacak. Çünkü burada daha önce Lörrach Belediyesi ile beraber ve buradaki yetkililerle beraber istişare ederek bir alışveriş çeki dağıtımımız olmuştu. Helal yerlerden alışveriş yapmak için ve bugün de Ramazan ayının 2. günü. İnşallah burada bu mülteci kardeşlerimize ve dünyanın çeşitliliklerinden gelen bu mültecilere bir iftar yemeğimiz olacak. Şu anda burada zaten yaklaşık 150 kişi yaşıyor. Bunun 30'u ailedir. Diğerleri de tek başına yaşayan Sudan'dan, Nijer'den, Gambiya'dan, Suriye'den gelen mültecilerdir. Ve buradaki amacımız, hedefimiz nedir? Belki buraya gelen bu insanlar yıllar önce kendi ülkelerinde bu Ramazan ayında bunlar belki bu durumdaki insanlara iftar veriyordu. Ve biz Avrupa'da yaşayan insanlar olarak buradaki bu insanlara burada yalnız olmadıklarını, bu Ramazan atmosferinde biz de çoluk çocuğumuzla iftara katılacağız ve bunların maneviyatta da bunlara biraz destek amaçlı sağlayacağız. İnşallah salı günü de buraya yaklaşık 20 kilometre ötede Grenzach kasabasında yaşayan mültecilere gene helal alışveriş çeki dağıtımı yardımımız olacak. Çünkü bunların belediyenin de bizzat kendisinin dile getirdiği budur. Bu mültecilerin bu sıkıntılar olduğu için biz de helal alışveriş yapılan yerlerde bu mültecilere çek hazırlayacağız ve orada en azından Ramazan için ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Hayırseverlerimize şunu söylemek istiyoruz. Uluslararası Yardım Kuruluşu olarak şu anda Avrupa Yetim Derneği olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde bizim çalışmalarımız var. Bugün itibariyle 2 saat önce Afrika'da yüzlerce yetime iftar yemeği verildi. Afrika'da, Asya'da, Türkiye'de, Filistin'de, Balkan ülkelerinde ve Avrupa'da olmak kaydıyla en az da bu Ramazan'da kendi sofralarında otururken, iftar sofralarında otururken belki başkaları gözü kapıda olan yetim ve mağdurları düşünsünler. Çünkü bunu unutmasınlar ki gerçekten bu mübarek ayda bizi ve hayırseverlerimizi bekleyen gözler var ve bu gözleri unutmayalım. Nasıl bu? ناوی من فاضله اجعفرین هاتمل سوریه کردستان روجاوا ام 20 سالك وشار مع الفيدانه افا روجي دديه الفيدانه وشتا ايرو افزلاما مارا خارون هوني جبو هجر ان جيب هفدرا رونن سر افطاري بهفدرا الصاغبه قالك صاغبه جويره او الفيدانه وحكومات يعني الماني خدمات ميديكيه واقامات دانما وحرتشتي باشي يعني الفيدا يعني حربير انترى ويدا حرب وظلميها بو الفيدا انا في حكمتها ما دبين المسادك الزاروكا مسادك تعليم جهايه حرتشتي هاي يعني ورمضان بخير هاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. المواطن حسن ابراهيم عبد القادر من العراق من بغداد من منطقه الكراده حي الخضراء. جيت لألمانيا وجازفت بحياتي وعبرنا البحر وصار لنا سنتين هنا وكل شيء ماكو الحمد لله واحنا مهددين على شنو؟ جينا لاوروبا على اساس مستقبل جديد مو طلعت اوروبا كذبه فمع الاسف انخدعنا اني واكثر المواطنين اللي جوي من كل الدول اللي هي اكثر شيء العراق وسوريا. احنا نقول لهم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم ان شاء الله وينعاد عليكم بالخير والسلامه ونشكركم على هاي المائده الحلوه مائده الرحمن وشكرا جزيلا لكم. شكرا.
باش از بنگینم از خلق کردستان روجاوامم اف تقریبا 2 سال ما از الفدر الالمانيا ما اف تقریبا سال و گنیو عمل في كامبيدا خودت زاني وضعي ما وضعي قلقي پر نخوشه الفي كامبيدا وسر انه ام بجي كاركاري بيجن ام خوازي انه منظمات زحف ورفي داري انه فكر وضعي فالا جا في عالمي شا انا ام حمو عالما قال فكر وضعي ما الفي داري حتى بيجي پر نخوشه وسر منظمه ايرو هاتي جمع افدو جارات جمع ام قلقي سوباسيا واكن وام خوازين انه اف منظمات في دير جمع هر جم قال يعني قال كامبان هن جغيني في كامبان هر فكر وضعي واجق انه قال كامبان باقي الصديق كامبان نفس ما في كامبان وضعي وقلقي نخوشن وام جوا كامبان وضعي بيجي وضعي ما قلقي بزور بنين نخوشه وسر يا ايرو ام قلقي سوباسيا واكن ساعتها واخوش رمضان همو مناطق مسلمان ام بيروسكن سر في شيفا واج دستي وقلقي خوش بو سر شافا خير وسلامات. أنا اسمي عدنان السقاف. شلون جاي من سوريا من درعا شلون من بلد الثورة والصمود. صار لي بألمانيا تقريبا شي سنة و8 أشهر شلون عايشين بمالبورغ صار لنا سنة وسنة ونص عايشين بمالبورغ شلون وضع بالكم كثير سيء شلون بالنسبة لصوت الأرض والضجة العالم كثير قوية شلون ما فينا ننام بالليل ما فينا نعمل دراسة ما فينا نعمل شيء شلون ووضعنا شلون بسوريا كثير سيء شلون أنا صار لي سونا بالاتحاد الأوروبي سنتين صار لي مقدم على لم شمل ما في لم شمل لحد الآن قدمت على السفارة التركية مشان لم الشمل ما في مجال شلون قدمت على السفارة اللبنانية كمان مشان لم الشمل كمان ما في مجال لحد الآن ما فيش جواب صار لي سنة مقدم على لم الشمل ما في جواب لحد الآن بالشكل المنظمة شلون كثير تشكرات شلون على الشيء اللي قدمته للسوريين شلون والله يجزيهم الخير والله يعطيهم العافية شلون كثير كان موقف ناجح من المنظمة اللي اجت اليوم شلون وساهمت عم تقدم لو شيء بسيط عم تقدم للشعب السوري بس بنشكرها هاي شيء بسيط بس انه معناها كبير عند العرب شلون